godina jedna grupa srpskih intelektualaca pokrenula je tada, ali i sada, jedini specijalizovani naučni časopis za politikologiju u Srbiji. I tada se već mogu naslutiti da je to mnogo veći i širi društveni i politički projekat, a to se vremenom i potvrđivalo. Naročito preko elektronskog izdanja Nove srpske političke misli, odnosno danas već popularnog i poznatog sajta NSPM. Nova srpska politička misao je fenomen. Nisam saglasan do kraja sa stavovima koje izlažu ljudi koji su organizovali Novu srpsku političku misao, ali moram da kažem da je Nova srpska politička misao jedan od temeljnih stubova naše demokratske javnosti. Ja vidim nekako kao jedan neophodan, ajde, moglo bi se reći kritički ton. Kritički u odnosu na vlast, bilo koju vlast, ali kritički u odnosu na opoziciju. Znači, prosto neku vrstu glasa savesti koje bi trebalo da oblikuje opštu atmosferu. Novu srpsku političku mislu osnovalo je Vreme. Dakle, novina čiji sam ja bio glavni urednik i u tom trenutku. Oni kad su izbačeni iz instituta političkih, kako se zvalo, nauka ili ne znam čega, mi smo njih rado prihvatili i na neki način, mada je to glupo reći, mi Vukadinovića i Antonića smatramo kao svoju decu. I mnogo bi volili da nastave da izlažu svoje misli, makar se i ne slagali sa njima. Čitaoci ili gledaoci kada čuju ili pročitaju nešto što je vezano za Novu srpsku političku misao, za njene autore, njima je ipak mnogo jasnije ono što se u politici dešava, pa i u društvu, nego bez. Mislim da je to najveći doprinos NSPM. Volila bih da kogod dođe na čelo Srbije, koja god vlada da se formira, da NSPM bude neka vrsta društvene savesti. Da li je bilo cenzure, da li ima cenzure u NSPM-u? Ne, cenzura postoji tamo gde imate nekakav spoljni autoritet. Mi nemamo spoljnih autoriteta. Postoji naravno uredničke sugestije, urednički saveti, pa i uredničke intervencije, ali cenzura ne postoji. Ja računam ovako, ako mene ne cenzuriš, onda nikog ne cenzuriš. To je možda jedna od retkih glasila u Srbiji koja apsolutno favorizuje koncept kritičkog duha, odnosno kritičkog rezonovanja, ma prema čemu da je ono orijentisano. Nova srpska politička misao nema cenzure, jedina cenzura, a to nije nikakva cenzura, nego to je znači obaveza svih autora da vode računa o kulturi javne reči, tome da nema uvrede, da nema paušalnih kvalifikacija i diskvalifikacija, se mora uvažavati, znači onaj predmet kritike, znači bez uvreda, bez psovki naravno, to je jedino ograničenje. Kritičari ih negde optužuju za preemotivan stav prema nacionalnim pitanjima, prema državi uopšte. Čekajte, molim vas, pa ta vrsta kritičke perspektive deluje blago rečeno naivno, ispravno rečeno diletantski. Problem je u neki put prisutnoj agresivnosti i jednoj emotivnosti koja je možda veća nego što politički trenutak zahteva. Mi zaista brinemo o državi, kao što brinemo i o demokratiji. I u periodu, recimo, do 2000. godine, kada je zvanična politika bila, tako da kažem, nedovoljno brižljiva kada je reč o demokratiji, mi smo više naglasak stavili na demokratiju. Posle 2000. godine nešto više naglasak stavljamo na državu, zato što je prosto demokratija na dobrom putu da se konsoliduje. Dakle, treba biti kritičan kao i prema sopstvenoj deci, tako pogotovo prema sopstvenom narodu, treba ukazivati na njegove greške, ali prosto ne volim, mislim da je loše i da to dugoročno ne može da opstane ni takav narod, ni takva država gde dominira negativni stav, gde dominiraju negativni stereotipi prema sebi, odnosno prema svom narodu i svojoj državi. Dakle, vrlo sam kritikovao državu i narod kada sam mislio da greše, ali isto tako kada mislim da su u pravu, kao recimo što nisu situacija poslednjih godina, onda beskompromisno na strani svog naroda i svoje države. Jel volite kad se nađe vaš tekst na njihovom sajtu? Pa zanimljivo mi je, da. Je li to dokaz nekog uticaja u javnom životu, u političkom životu? Mog ili njihovog? Vašeg? Da.
dobro je što on raste i dobro je što on ima veliki broj posetilaca, a ja sam ponosan kad god objave nešto moje. Ne mislim da čovjek treba da uživa u svojoj sujeti i taštini i ne znam ja čemu, ali ne mogu da kažem da mi ne prija kad me neko pozove pa kaže Branko, ono mi se baš svidelo. S obzirom na ljude koji su uključeni u novu srpsku političku misao i jeste prestižno, zato što to ipak jeste nekakva duhovna elita. Može se reći da NSPM je stekao značajan ugled u domaćoj javnosti i kod svojih sledbenika i kod svojih kritičara, između ostalo zato što je pratio jednu liniju koja, čini mi se, nikad ređa nego danas, a to je princip integriteta. Sajt NSPM se dosta čita, gotovo ga čitaju takozvani stvaraoci javnog mnjenja, kreatori javnog mnjenja, i u tom smislu svako ko je objavio tekst kod nas imao je reakciju, pozitivnu, negativnu, i zato je, kao što ste vi rekli, deo prestiža u intelektualnim krugovima u Beogradu objaviti tekst na sajtu NSPM. Ćeraćemo se još, zato što je Srbija na prvom mestu, zato što život ne može da čeka, zato što je Srbija večna kad su je deca verna, zato što Srbija nema nikog osim nas i zato podržimo Srbiju. Vidimo se kroz 15 godina, možda i pre. Bravo, bravo.